Čitam da me ne vide u pičku materiju. Mogu i dalje, brate. Daj neku muževnu boju. Evo, muževnu boju za brata i ocu. Dobro je, ba. Ljudi, hvala puno što zapraćujete naš kanal, ali još uvijek je ostalo 75% vas koji nisu prijavljeni, tako da vi koji niste prijavljeni obavezno se prijaviti i uključite zvon. Ćao svima ljudi, dobrodošli na novi klip ljudi. U današnjem klipu evo nalazimo se u Leskovac. Sad ćemo da radimo ljudi danas idemo se zebavamo, se zamlaćujemo da se igramo šta radi ove. U današnjem klipu ljudi idemo kod Aleksića u perionicu, da mu testiramo perionicu, danas je otvaranje, to je bilo jutro su 9, evo sad je 1. Valjda se nisu razbegali da su otišli doma. I ljudi, ćemo ukrademo 101-ku, brate, da testiramo, da vidimo to šta je, kakva je to mašina, kada je toliko 1000 km prošla, sigurno 20.000 te pao ćemo, brate, za 3 mjeseca, 4. Tako da, sad ćemo da testiramo, brate, to, šta je bilo, i ovdje ima nešto, brate, neka zbirština. Idemo testiramo, brate, da li ovdje baš je skretanje, a? Da testiramo 101-ku, brate, da vidimo može da prođe našu torturu. Ali ljudi, pre nego što se ode da se peru kola, ne može na prazan stomak da se ide, mora se overiti jednu leskovačku, brate, ljutu. Gledajte to šta je. I prepuno, i pregolemo, i prenatopljeno, i sočno, i nenormalno ludo. I sad ćemo da degustiramo da vidimo kakav je ukus. Miris dobar, nije jako dobar. Leskovačka, brate. Prva liga. Ljudi na navigaciju pokazuje ovdje treba da iđemo na perionicu, ali sad ne znam gdje je. Preko puta nisam u pumpu, a nisu u pumpu ne vidim. Uđe neko da je to. Lele, stari put, brate. Mi smo se zevali. Dobro, čekaj, brate, stani negdje. Sad ćemo da... Tu skrani, brate. Pa tu bi trebalo uvijek. A gdje je pumpa, ovdje je desno? Pa evo 100 metara desno. Ne, ovdje negdje treba bude perionica. Gledaj sa strane. Neka Perović je BMW. Nego isto jedinka, tu je. Kakva je ovo ulica čudna neka, brate. Sad ćemo uletim direkt. Peraj se sve u 16, brate. Da, sve ovo isteramo ovdje. Gdje ste? Gdje se parkiramo, brate? Ovdje, a? Nemoj! Nemoj da skašujem. Šta ima? Ćao, buraz. Dobar. Jebi ga, kola mi, brate, gledaj kakva su. Pa da dođe ovdje da vidimo, da istestiramo to da vidimo šta se ne pere i ko se pere, brate. Evo, brate, da istestiraš. Hoću se ovdje... Da istestiraš. Hoću da idem doma. Ajde da poživi, zdravi. Ajde. Šta će nam praviti? Gdje si stero? Nisam mogao od kameru. Ljudi, pravimo cirkus jedan sad, evo. Evo da Aleksić, jer me ne vidi da snimam. Sad ću da mazdam ključevi, brate, ko su mi ključevi. Ne sme da me vidi. Gdje si mi Aleksić, šta ima? Evo, šta radiš? Evo, brate, si kojem sokovi služim danas. Ti? Ništa, evo, brate, dođemo malo da vidimo kako perionica radi. Ko ima novo? Šta će me novo, snimam nešto, sad pokušavam nešto da izvedem, ali ne mogu ti kažem šta vidimo posle. Aj. Ništa cepaj gdje si pošao ti? Vidio se da neće izađi. Nešto tako bojagi snimam nešto. Pa moram izdipim ključevi. Sve sam krenuo ovamo, neće se pomeri na tamo. Tako. Sad ćemo maznemo zastavu, pa će vidimo. Da vidimo kako se ovo, jebote, ja ne mogu da uđem ovdje. On me vidi u pičku, mate. Bar ovo hoću spustiti sedište, ne mogu nogu da proturim ovdje kroz volan. Ono i onda ima dugačke noge, tako da će može. Ja. Čitam da me ne vide u pičku materiju. Nema da me juri. Ništa se ću da upalim ovdje da begam, valjda me neće čuje. Jebote kako radi ove menjažbe, brate. Lele, kvačilo meko. Ovo je prva tu. Mora gas sigurno. Ladan je. Nema ga, ćuti. Ručno spušteno. Ajmo polak. Da izađemo ovdje. Isto struže kao moj poli, bate što je strugo. To je šale to poli. Nema niko ovdje, nema ništa. Sad ću ga zajebavam, ja on nije ni provalio, brate.
Aleksiću! Ništa! Ma ko te šiša izrao? Ne znaš nema šanci uvati, sad ću begam da oko pumpu će mi juri. Ostane joj. Toliko me tu nema šta. Znači kako sam ga zakrio. Ne znam, nema ga. Onda juri i dalje, be, vrat. Nema ga. Ne vidimo gdje je. Sad ću zvati ovog medara. Ga ne ide. Zbog čovjeka gola pred nos. Da? Što me juriš? Ja ih prada se ti voziš. A? Ja ih prada se ti voziš. Ma ja odo, aj zdravo. Nema se, ja sad ne smijem se vratim. Sad ne smijem da se vratim, će me ubije, bate. Ja sam talisman ostavio tamo, lele, sa sve ključevi, bate. A u cirku. Evo, sad ovdje, sad da vidimo da li će me bije, brate. Ovo me zgazi neko ovdje, jebi ga, morao sam malo, brate. Kako ti se čini? Pa prva liga, brate. Koji si neka zastava? Vozio sam, se ne ljutiš, a što ti možda? Ma tere, be, ajde. Da. Pa dobro je zastava, brate, mnogo si dobro utegao, be, brate, mnogo utegnuto, za stojedinku ne verujem Nisi verovao? da može ovoliko utegnuto, da, be, Nisi verovao, kako šta smo malo pravi, pokidali smo. Da, be, brate, ova farma je kako dobro, brate. Mnogo lepo izgleda, sad ću da radim ceo pregled, brate, da celo da ga pogledamo kako izgleda, brate. A u vožnju već sam ististirao, mnogo lepo ide, brate. Kaži, ja. Ajmo da vidimo ljudi kako izgleda to. Prvo što sam vidio, izgledao kao u metres nešto, gledaj. Kao je stavljao torbe neke ili nešto tako. A boja prelepa, brate. Bernik ispoliran, verovatno je poliran. A je opet rđao, to je tako na ta starija vozila, brate, ne može. Meni mi fiće, brate, zarđao komplet. Branici, brate, bili novi, sad, znaš kakvi su rđevi sve. Ne znam šta ih tu zeza, ali to je tako bolji koferne, mnogo lepe. Gume vidim stavljao nove. Evo ga, gledaj, snimi ga vamo, levo. To oprema, da biste mogli da kvalitetno ne vozite, ne možete trezni, brate, jer je to veliki stres. Sada na stranu ne vozi me ni pijani trezan, znači do ovdje mi je. Mladost mi ovdje, kišma me boli ovdje, boli me ovdje, znači imaš neki lekovi za išija. Koliko si visoko? 185. 3, 4 je, bevli ga, do 5 sam, tako da. Koliko si ti? Ja bem li 184. Pa to sam ja. Kako braćast? Nije uopšte udobno. Pa ne znam, Sedišta su ajde ovako dobra, ali na duži put se osjeti karoserija, brate. Ako je duži put, pa ti neće, ideš 200-300 km sudi se provoziš do 30. Po 1000,5 sam zapravo. Pravo, to prva jutro su njegova, brate. U 9 bilo otvaranje, mi smo stigli u 2. 1, pola 2, tako nešto. Detalji mnogo dobro odrađeni, brate, ljubičasti pojasevi, ljubičasta volan, ovdje detalji razni, menjač. Kada ručite za menjač, ljubičasti vazduh ide ovdje noću, se pušta, to mi je rekao da ima. Ima svetla, ali vjerojatno su bela svetla za osvetljenje za kad snima i to. Baš zanimljivo izgleda, brate, mnogo lepo sredio baš. Ajde pogledamo dalje. A gledam tablica kakva mu je, nikakva je, brate, šta je ovo? Farbao je, razlila se boja, pogledaj kako izgleda, brate. Alex Moto logo, tu Instagram, TikTok. Da pratite ga svi ljudi, Aleksić motor, stavim se moto. Čekaj, pozadi, mislim da nema sedišta uopšte pozadi. Može se uključa. Ono uključeno. A neću otvori vrata, čekaj iznutra. Ali ne mogu, mora da napivam, sad ne vidim. Ovorena sedišta, ozvučenje, ima svašta. Mrak unutra, brate, što dobro ovo. Pravo zavišenje požar, što svako treba ima u kola, brate. To je otprilike zadnje sedište, čekaj da zatvorim. Ne smem da udarim, brate, krivo mi da udaram, brate, ovo kola lepo odrađeno, ono se neće vrata zatvoriti tek tako, brate, pa mora se udari jače. Pa zezno to, što smo radili, gepek da otvorimo. Radi dobro. Dizelica, jao. Brate, kako je smeo se ovo da ide 13.000 km, meni mi nije jasno. Nič mi nije jasno, svakom čas. Če da otvorimo ljudi motor da pogledamo ko motor da je tu nešto sređivano. Ne mogu se sjetiti to ni da li sam vidio oko njega da je nešto urađeno, ali da je skoro menjao motor. A mnogo me ne bili ovaj haube, brate. Juče smo skidali, brate, od Renault 5 smo skinali Anase, brate, isto se oko otvara hauba, ništa ne možeš da radiš, znači ne možeš da priđeš od prednje strane, mnogo ne znam. Vodena pumpa je ofarbano plavo, usisna grana, ja mislim da je plava, poklopac za zupčasti kaiš crven. Ovo sad ovamo ne vidim šta isto, neki poklopac je crven, ali će se ispeći ovdje rezervni točak, brate, na temperaturu, šta je ovo, pa ovo bez ovo ne može, a? Ovo ti za dolevanje nešto, što ima da sipaju ulje u vodu, ono. Što mu skinemo filter, sad ćemo razmontirati ove. Sad ćemo na sve filter, ću kažem, brate, nije ti dobar filter, menjamo. Čekaj, ovo ima merke neke, ajde ovo ko ću ga spustim baš kao. Evo se. Aleksiću! Aleksić! Ne valja ti filter za vazduh. Znao sam. Vrni me to. Ovo be na leptirke, vidiš da trebate neki ključ do ovo. Evo da mu vratim ovo, da mi ubije. Stvarno će mi ubije, to sve super. Ja sam su mu zamapao. To je to.
Gle, kako mat boja, brate, slušaj da šušti. Ajmo se provozimo da vidimo kako ide ovo. Malo pre sam ga vozio kad sam umaznuo, vozio sam ga 50 metra. Čini mi se da mnogo dobro ide, brate. Sad ćemo da vidimo kako to funkcioniše, ljudi. Evo kod Đorđe Aleksić, Lebane, to je jedan skala 55T saobraćenja. Tu mu stoji saobraćenja, sve na toko truke. Ajde na menjač. Malo pre na brzinu kako sam uspeo, brate, i nekako menjač, brate, mnogo lepo radi. Kako brzina ima? Ej, treba da ima, čekaj se ti kažem. 2, 3, 4. A, ima petu brzinu. Pa dobro, sredinke vjerojatno imaju petu brzinu, ne znam. Pali lagano. Dobro, te zastave pale, brate, na pola ključ. Čelim da loči njegova, brate. Samo da pipnem ključ. Aha, nego šta bi, brate, to najjači auto, najbrže pali auto na svetu, brate, ja mislim. Sve to dopalimo. Lepo prima gaz, brate, mnogo lepo radi. Nego ja ovdje ne znam, brate, ovdje je Uleskovac, ne znam ni nikakve lokacije, ne znam ništa. Ne znam gdje mogu da vozim, tako da ću se napravim krug oko pumpu baš onako polako da vidimo kako radi auto, brate. I ne mogu grebem, šta ću radim poslije, gdje da farbam opet u istu boju. Lepo prima gaz, brate, baš lepo radi. Znači, oko pumpu, oko ću se vozim. Ne, stvarno lepo, brate, za vožnju. Na ove tesne ulice, pogledaj na šta liči ove, kako da neću idem ovo, brate, ne znam. Kako meke kočice, ljudi, nevjerovatno, brate. Mekše nego na talisman. Zanimljivo vožnje, ja volim stara kola, mnogo volim. Ovo ti je, brate, modernizovani fiće, otprilike, tako neki utisak imam. Modernizovani fiće, brate, lepo radi, samo što veliki, pristupačan, brate, znaš šta je zgodan. Stvarno, brate, majke, mnogo dobra vožnja. Nema da vibrira unutra, to mi se mnogo sviđa, jer to ja to najviše na svetu mrzim. Obratom je ranije. Nema obratom. Nema samo brzinu? Nema, pa mislim da ovo već je dosta stara sredinka, oldtimer, dobar. Oni su tako skoro počeli obrate da dobijaju, mislim, u skorije vreme, tipa 2000-te, možda malo pre. Ajde se parkiramo ovdje, pa on neki je preparkirati hoće. Da. Da ne gazim blato. Znači, ljudi, sve u svemu prva liga auto. Ne boj u vodu, brate, pravo sam ga. Pa pored vodu sam stao, ja mislim, a? Jesi. Dobro. Prva liga je sredinka, mnogo dobro. Ej, jebe me držač, brate, nešto povuču u stranu i sekundu u sekundu. Kako, osjetio sam nešto sad, brate. Ali, mimo toga, to kad se napravi, znaš i ti koliko je precizno i to tako, mislim, koliko može da bude. Mnogo dobro, brate, već sad je dobra, kamoli, što kažeš da ima problem neki? Ima taj problem, nego niko ne stigo da ga reši. Aha. Brate, prva liga, gdje parkiram, brate, ovdje može, a? Parkiraj go, brate, nemoj tu je prolaz, parkiraj go gdje je bila. Oho, milina za vožnju odnosu na fiću, brate. Majke mi, još ja ovo 140 kg, brate. Možda zamisliš šta je ovo? Ovo meni je ko normalno auto je, majke mi. Znaš, ima u fiću, ne mogu da mrdnem, be, brazilu, menjač mi udaru u nogu, vrata, znači ovo fiću, ovo ko se sedim, znači sve taj položaj. A ovdje pogledaj, komocija, brate, ravno sediš, ništa te nema, sediš te dobro, sediš te malo bolje. Dole papučice, pravo mi noge stoje, pogledaj ovo, brate. Ajde, ovo milina za vožnju, brate. Dobro, jebi ga, samo što klimu nema, to je problem za neke tako letnje temperature i neke destinacije tople. To je zajebano, mnogo lakše, kako druga priča nego fiće, brate. Majke mi moje, prva liga auto. Stvarno mi se sviđa. Evo, sad ću obradimo Perovića, da testiramo i njegovu BMW da vidimo šta je on napravio taj BMW, brate. Šalim se, Perović već prihvatio, rekao sad, da ljudi sad idemo snimimo Perović i BMW E36, da vidim šta je. E30 be, brzo. Ljudi, postavljeni je talisman na mjestu gdje se pere, sad će kreći pranje, da ga malo ljudima napadala neka kiša, brate, katastrofa. Pa evo, i to siva kola, brate, gledaj koliko se vidi, gledaj koliko, znači, još je novo crno, gledaj na šta liči, brate. Ne znam šta je ovo napadalo. Neka prašina ko su ovo, nemam pojma. Aleksić, će peremo li, a? Će ga peremo, Ajde. Ništa ne sikire. Ajde, testiramo perionicu da vidimo kako će izgleda posle toga, brate. Daj neku muževnu boju. Evo, muževnu boju za brata i ocu. Dobro je, boja. Evo. Samo skupovo aktivno pela, nemoj mnogo da probuješ. Dobro, čekaj napred da probam. Ovdje je sve namazano, nema šta probam. Prednji branik. No, da? Prednji branik probaj. Malo i preko ova svetla, gledaj šta dobro izgleda, be. Nije ovo. Ova druga strana nije oprava, ej.
Čekaj, koja sad radimo? Šta se sad radimo? Radimo mu šamponiranje, ručno pranje, brate. A što ručno ti puška? Pa, brate, ne možeš puška da odradi taj posao koji ja mogu da radim. Pa ništa Došao si na pravo mesto. Pa izgledajte to! Nagazi U noge, brate. Brate, me, ti li su najšto uspodivavaš babu, a? Ja sam Što uspodivavaš babu, noge? bio band, pravim si ovo. I čekaj, šta je, prihvatila baba crnca? Ja Htjela pustila ga, mu kuću sve. će u svoju. Jel to tako porajca stajković jest? Za pratite ljudi sve. Ali Suću, jel se punio, šta li smo? Sapunjamo bura da bude. A mačora? Pa ne znam, ništa nisi ti rekao. To možda lakše s džogerom, ja? Probaj. I ljudi, auto je opravan, brate, si završio sve, si se potrudio dobro, a? Jesam, brate, umorio sam se, znači... A čekaj, namjerno se čekao da padne mrak, da sad ne mogu da vidim Da kako ne je stava. može vidiš mane, brate. E pa sutra ujutru, da vidim, ja sve ću da ostavim i ću da napravim dopunu video ako nešto treba. Pa bolje pogledaj, možda ti je negdje promašio, bre. Bolje neću gledam. Nemoj da gledaš, brate, Neću. idite. Kiša će, tako da ne. Da, stvarno kiša. Tako da ljudi, to je bilo to, hvala što ste gledali, pozdrav.